Ydw, fi wedi joio mas draw. Fi wedi dysgu loads, wedi gwneud lot o ffrindiau lush a mae fe jyst wedi bod yn profiad gret. Do, mae wedi bod yn hwyl. Dwi'n dysgu lot mwy am yr diwydiant na o'n I fel so dwi wedi gallu dysgu mewn 6 wsos. Yeah, I've absolutely loved it. I've really enjoyed meeting new people and the experience and learning all the different things with the modules that we've been doing. And yeah, it's been a really good experience. Fi'n really nervous, ond fi'n edrych mlaen I cwrdd â pawb yn telesgop a jyst I dysgu lot fwy. Gen disgwyl, I fod yn onest, mynd yn ôl ar sets ac dysgu amdan yr ochr practical amdano fo ac gael mwy hands-on, basically. I'm so excited. I'm really nervous but excited at the same time. I can't wait to get started and get stuck in. Fi'n edrych mlaen at gweld gyda'r camerâu mawr hyn a dysgu sut I defnyddio nhw a just dysgu wrth y pobl sy'n yn telesgop yn barod. Just bod ar set, I fod yn onest, dwi'n wedi bod yn rhedwr o blaen ar set. Dwi'n gwybod na I fwynhau o, ond fydd o'n wahanol set I fi weithio ar, so fyddai'n edrych mlaen I weld sut maen nhw'n gweithio hefyd, I weld yr pethau gwahanol, pethau gwahanol maen nhw'n neud I gymaru â beth o'n nhw'n neud ar y set dwythoni'r. Blowing things up.